takvih aktivnosti. Međutim, bez nas ovdje, bez naše ovdje snage, bez ulaganja u ovu djecu, njihovo školovanje, ulaganja da ekonomski jačamo, da nam bude stabilno održiva islamska zajednica, da nam udruženja budu, da ovaj merhamet treba da radi što kvalitetnije, bolje, ali da potrebe za merhametom iz dana polako da budu manje. To treba da je cilj nas svi ovdje prisutni. Ja govorim kao neko ko je već 18. godinu kako se vratio sa svojom porodicom u Bosanski Novi i ovdje u Bosansku Krajinu i znam, sjećam se kad su me zvali, kad je bilo zaustavljena gradnja gradske džamije, ovdje Čašijske džamije u Dubici, nije bilo nadzornog inženjera, aman, ne smije se raditi. Tad sam prvi put zvanično došao i od tada i dolazim redovno u Bosansku Dubicu i svuda na prostoru Bosanske Krajine gdje ima potreba, tu se trudim da stignem, da dođem, da čujemo tim problema i da ih zajedno rješavamo. Evo, nedavno se asfaltiralo i put što se tiče gore na Brdu, uradilo se neki projekata ovdje, asfaltiralo se i dole u Polju na stadionu Krajine, radimo neki održivog povratka koliko se može, potrebe sigurno velike. Međutim, sigurno da su naše mogućnosti nisu u skladu sa potrebama, ali evo, ja sam spreman da razgovaramo, da nema problema, ima problema, da nije bilo svega i svačega. Međutim, ljudi smo i griješimo i svako od nas može pogriješiti, ali trebamo jedni drugima halaliti i vjerujte mi, koliko budemo složni, koliko budemo jedinstveni, koliko budemo spremni jedni drugima i halaliti i zaboraviti, a sve u cilju da jedne druge pomognemo, a time jačamo i državu i Bosnu i Hercegovinu. Mislim da je za ovaj put dovoljno toliko. Ako ima kakvih pitanja, zadržat ćemo se ovdje, stojim na raspolaganju, ono što je u mojoj moći, šta ne odgovorim, spreman sam poslije da dostavim informaciju poslije tog razgovora. Eto, ja vas stvarno selam i pozdravim, želim vam puno zdravlja, sreće, kako privatno, tako i poslovno, i da ako Bog da i sljedeće godine da se ovdje okupimo i da nas bude i u većem broju, ako Bog da ovaj merhamet bude mali, da nas primi, da održimo tamo možda u sportskoj dvorani, zašto da ne, i da malo proslavimo, da se družimo, da pokažemo da smo mi dobronamjerni, da mi cijenimo svoje komšije, ali da znamo ko smo i šta smo i da volimo ono što je naše. Sretan vam 25. novembar, dan državnosti naše jedine domovine Bosne i Hercegovine. Živim.